AES c'est bouclé. Mina domolo etewe kaimo efo nukodo enyi to AES no le bipo atakpo mina domolo otogan mi to romia wada yiko do we yete ni e bo mina do ko dira mai wa agba mi to yito egbe mati aza awoto aidosun kwe fo ko atonu ko to me mi tinte ton bo mina domolo l'informateur we do emina na mi information mon koton bodomolo otogodo to enyi mali enyi to AES ton mina domolo otogan mi to romia wada yi don ou exemple l'informateur et quand 20 ans donc conclusion dit donc AES c'est bouclé bon la boussole wo wa dona mi kpondo mo lo nu ba ye otogan mi to te din ro mi na mo lo e to Benin to mi to lo don se po yo de yin o me dagbe de si gango alo na mi le e to di den se po ye we mo bon mi to so fine po wo mi na do na mi lo décryptage we mi na ina mi bon décryptage yo ado mi na décrypter ro mo lo au Sénégal Mali Guinée Bissau mi na mo lo otogan mi to din ro e yi pe ro mo lo o to le do mi le pokwata we e mi na jakohe bon mi na mo lo ye de do file wo kodo o singa ko adi Mali si gan bon mi to so fine le matin wo wa dona mi pondo mo lo ce que Romia wada yi et Goïta ont décidé nous de yemi ale no pa bodo ala moto o le matin mais bon matin libre wo wa mo din mo lo o Bamako wo din wa sin se de a kodo AES kodo po nous Romia wada yi e ba ito o Mali ni bon mi to so fine la nouvelle tribune wo wa mo din mo lo nous ba ye tene lo mi na do français gbebe pondo le marathon séquentiel de Romia wada yi ce mardi fie yi le popo wata ara mo demain libération wo wa mo pondo mo lo Dakar, Bamako et Bissau au cœur d'une dynamique régionale. Et tewe kaimo et domlo toene le bikwata ou me toga mi ton bon. Bonana e o zinzi yoyo de fraternité ou wa mo do fraternellement ou e Romia wala yi e koto on to eton zera eto Africa agbejimo bon matinal wa mo do e yo wada e diro o tubo e bon no do ou en do mo lo wada yi mais le tubo e dafo e wezunda holo di wa mo bon mi na mo do mo lo e o so yi singa to me bo so yi Mali to me e gbediro mi na mo yi e to to e o Guinée Bissau si o to lo me bon gas ki ani info ou mi na do fo e gbetona mi pombo na do na mi do mo lo o wada yi la voix qui porte l'espoir régional mi na mo lo Romia wada yi lo o gbe yi do eyin o tonu dido o tonu sise nukun dido eyin Africa o hwe ko wa ji papa biton uwe mo yen do yesu anayi gbe yi do to eyin ofide atinte to nu teme lesin ayoji anase kwa to kon yawe bonado ko hojira we male bonamo nu e kande mele bo anaso to pipon e do kanji kodo eyan wa eyin Désiré kodo ange ton ko bo vigilant do ni so